Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Ka Meghalaya Opo Primary School Association MUPSTA kandap live host nem ha kajingya lenti ka jongka. Ka MUPSTA ha kajing pinna bakan rakhi ka santurik no pra arhajar arpulai. Ka shnong mukla Umulong West Jantia Hills Daka Conference jong baro kinong hikay yuthu President ka MUPSTA ba Kenneth Shadam Shakilat Pathay Kubor Hashilong Press Club. Uba Kenneth Shadam yuthu kari kasin ka bakadu yau banshim benta ha ka jingyalang jong kaseng bat unsyong tatnyo kum unong yalam rangba. Uba Kenneth Shadam haba pinna bansyong tan hadin baladep rakhi ya ka jingdap live house nem jong kaseng nadu balaseng house nem syajar khandai spa khandai paulai. Kumta kum kaseng ka kwa bani kenduk lang kinong hikay Opo Primary na baro kaway ka jila bat umentri katanat puli puthi urakam sangma on yadon lang kinong mi khamat ka rilum Jantia Hills nadu ki MLA bat ki MDC. Hai ka jingya lenti jong ka MUPSTA haki life host nem kala tray shitam ban yakun ban penyo ya ka hok jong kinong hikay khamtam habaya day bat ka jing kentiu tulam bat ban tuklar habaya day bat ka jing sya wengkam kinong hikay. Meghalaya Opo Primary School Teachers Association dakaba ni khot smoba ni aware smoba ya baro khat kinong hikay jong ka khasi Jantia Angarwil jong ki Opo Primary kabangin sa paglong West Jantia mukla umulong haga samdari ku Desember kan sedang rapor kadwe keji di pelong kenang dia kali conference keji tiu jadi kali ban khot banwe je bar okat kinong ikai sentrang bat ketai kasih bat Jantia bikin soha penjawan kenang kali conference khantam manga ku presiden balatrai sedang ba nadu kisna ma arjari wai arjar ar ta hadian kane ke conference nang sha song thai no nang sa song thai no ta ka pa ti mo kai mo bakan ba ta ko kata ka jinia kamdo ka ba khaddo mo banga ku ta presiden ta da ya wer kanang ke begitu wan kadai ke cinta live host nam ka ba ni celebrate ke cinta live host nam jo ka sang muksta Kamusta kadai kata ka register association mo kaba kala register no do isnem syajar kandai spa kandai pulai dinila dep renew no lapang imbiang bega sang di hakane kasni tuan kum chief gasu education minister to honorable sir rakam batu advisor jongkai education to honorable sir HM Samplian IAS di nanda baru MDC jongka tu ka konsulangila banle ukasen kadi khamtam aba kinong hikai kia kendu ya kinu kijing kidon kinong hikai tiba syak terminir kendau kidon kinong hikai tiba syak pelat ka tulok jongki dan kiba syawat sang hajar menurut hajar terkuntu apa kiwan cakasan teni nisim kia bah itu kita bersol problem kan kita jadi gimen di bersol nantaru niale iru agak kapor bahkan dan kata ka jingga terilang bagi school management membership dan kata ka partiality bagi nong hikai jadi di bawah nidaya selok nidaya wat jintip teledanishan bagi nong hikai di baterai hok bisa ada bank rap society nrela dan isyan pat pakidan kinong hikay di bagay afot jomti kinlek distansya school kinwan distansya school kilambit ang kapat kung kito patay ni habya panggay kinong hikay rupa kinday banlong kumta numabalay kakta ya kalaway jomti na school mo tiniyala ay pagandang kata na trailang rupa ki school management rupa ti kabar aduh mantap mau maalan berapa kini ki adap apa primary school ke kidai ki bala rimba kumban syong nama nadu senam prabu kendai po kala long for the last 33 years kam simdan kata ka upgradation mo syaka digital system ke aduh mantap kampatan tenrei kam lai kata kadai ka jinya kedua
semua tenan kadai bah kapur bah nana duk kisnan mangasim kam no kapur mangasim kam nangkong mga kumusbok persen ketu kapur yo tulok dan katsan spa si benai ketu kapur nila yo ai da kecinta da sarkar bangsa kekiu no ndai klam kekiu nia fight ka high court nia fight case ka high court tengi job ka high court adin banila job ka ikut ka sarkar ka sa ai ka kumba la kular ka kumba la ai ka jito ka ka san spa na la ja ti kumta ka dia train na ka la ja sa poi sa kan re wajar na kan re wajar sa poi sa ka praja na ka praja sa poi sa ka kan re wajar na ka kan re wajar sa poi sa ka arpu araja ti ta te dang de iba reach your palat imam ti itani de achievement ya bagi nang desa kemat bak nganek kan baka sarkar tak tung kenang gabu kenang ya kan state education commission kenang ba the whole education system will be revamped no pentemai lu ya kata kadu kontre ka barin kan kenang ba kan solve lu di problem di pamansuan mar mansua ta kadai only political bakat kini di last 40-45 years kadai purely political backup kamdan kata ka justice ai kan tani kini lenti pemerintah kamdan ke justice lembaga ni state education commission nama ki beliau di badan antur di lasan pang sudah katai tak ada demi ai la pendam soi Kibrio ki balalek se film Kibrio juga government ki balalek se film ki basyam bagi dan ki school rengai ki ba ki dan ki school ki ba ki nong hikai ki yo e batulok ndai student kum kita ki dan pada kami la panpau kita ki officer ki bang nam kwa bang ya tu kertang mo namar ki ki so tena era bang ya tu kertang jam ki la dialek syafil pan ya survey pan ya investigate kila ki don ki school ki ba naki kategoris ki baper nadu ki deficit hadu ki government hadu ki ada ki don ki ba armut ki nong hikai armut ki kena school lai somot ki nong hikai dan mong kita kan kalau all over the state kan kalau all over the state kita di nanti hadu kan mo ka sarkar kan sok ini kan hadu tuli ye mana tuli ye ni ko school dengan orang hadu kan mo tali te ndoi kidon boni kalang saudang ta dikasih jantian karo kiboni namla babang hadu kan mo ndoi ka to pot nama si om malu malah ya ka 15% kidon ni kata ketika keren jangan buat gitu ki education officer ki ba lecture fee ya tu ya na ketika syarkai dia tiksa itu dan dari ngamla ya tu dia kerteng jongki mo semua bahwa tip bah kaniga conference jong kaniga Meghalaya Primary School Teacher Association kaban selong mulong kaniga santrik kaba la keduk lagi ya baro ki school ki bukan apa ka Shatri Jongka upper primary school ad hoc jong government bagi dewan lang nama gani conference kaba ya der khat bat ka jindap jong ka sen jong ki ko tu president kani sen nang kai live host na kandor ru ka souvenir jongka ya kaba ngin sa pipa atega singi through this conference I would also like to request all your chief guests and the Advisor of Education. The main purpose of this conference is to get together, and we also had not just a souvenir, there is a memorandum which we are going to submit to the Education Minister with regards to the aims and